Hej folk, Luna tukaj. V današnjem videu vam bom pokazala, kako poteka snemanje mojega dance coverja. Vse te dance coverje imam na svojem drugem YouTube kanalu. Lahko si ga greste ogledat, link je in bio. To bo nekako tako mali vlog, I guess. Jaz sem mislila, da bo bilo to interesting in zato snemam. Torej, posnela bom dva videa. Prvi bo za YouTube in drugi bo za Instagram. Prvo bom izbrala outfit, ker ga še nisem. In pol se bom še našminkala. Tako da bo in stajo. Jaz ponovadi potrebujem kakšne tako 2 dni, če se mi ne da, rabim 2 dni za koreografijo. Potem, ali če pa se mi da, pol pa ponovadi rabim tako 1 uro ali 2. Pa se naslednji dan vse lepo tako naučim, da je tako perfektno, ne, pač ful treniram pa to. In pol naslednji dan, če je dobro vreme pa vse to, grem snemat. Torej, za moj prvi outfit bom imela to, pač sam navadne kratke hlače in nek polover. Te petke, ampak problem je v tem, da ne vem, če bom lahko plesala v tem. Jaz sem si za vsak slučaj vzela s sabo še tako navadne čevlje, zaradi tega, ker jaz imam ful rada petke. Ampak problem je v tem, da ne znam hoditi niti plesati v njih, ampak listen, gotta do what you gotta do. Moj drug outfit je pa pač isti polover, samo da sem zamenjala hlače za te dolge. Zavedam se, da je mrzlo odzunaj. Itak, ko plešeš, se segreješ in pol je pač malo boljš. Ampak ja, bomo umrli? Ja. Do I care? Bitch? Do I care? No. Zdaj rabimo spakirati, pač jaz dam vse to sem not v ta ruzak. Edino, kar rabim klenot je tako speaker. Brez speakerja ni plesa. To je nujno. In pač te petke, kar jih ne bom nosila, sam spakirala jih bom noter. Ok, outfit imam že gor. Zdaj se rabimo sam še našminkati. Dobesedno vse, kar uporabljam, je tako eyeliner pa maskara in to je to. In šminka je gor. Ponavadi dam puder tudi, ampak itak v videu se pač ne vidi. Jaz, ko snemam, tukaj imam like 4 spote, ki so bolj private in tako nobenega ni. Zakaj snemam odzun? Dobro svetlobe je, pa veliko place je in pol je pač bolj fajn. Ker če bi bila noter, ne bi bila taka dobra svetloba. Pa nočem biti glasna s tistim zvočnikom, tako da ja. Hej, tako hodim tja, sem hotela narediti en story time. Ker vedno, ko grem nekaj snemati te plese, se mi vedno nekaj zgodi. I don't know, kdaj se je zgodil, like 3 leta nazaj, maybe. Šla sem snemat, basically je bilo poletje in sem šla snemat in sem pač mogla hoditi ful dolg. In pol se mi je nek pes tako pridružil, I don't know, tako ful velik je bil. Meni je bil do, ne vem, do klemke. Ful je bil cute. Jaz sem mislila, da bo šel domov dol. Like, in pol sem spraševala folk, če je to njihov pes. In so vsi govorili, da ni. In pa sem bila like, ok, pa pojď z mano, I guess. Je prišel nek stari po njega in ga je strpil tako v avto. So, yeah. Jaz sem ga poimenovala Sparky, ampak mu je bilo ime Sharky, tako da je bilo blizu. He was cute though. Zdaj sem s horcem in umiram. Ok, mi smo zdaj tukaj. Jaz snemam tam, pač neka čistilna naprava je in pol jaz tam snemam, like, ok. No, tukaj jaz snemam, to je moje odzadje ponavadi in ja, edini problem, ki bo, je, da moram, en trik je pač v tem videu in se moraš uležiti na tla. To bo zelo fuj, ker je, ampak ok, it's fine. Bomo že preživeli, it's ok. Lahko pogledate blooper. Oh my god, to je tako scary. Ok, to je najboljš, kar mi bo ratal. Približno je moj setup, pač tukaj imam fon, a ne,
pa imam speaker tukaj v spodaj, kjer predvajam muziko. In pa pač sem tam plešem in to je to. Tukaj je the outfit. Ok, torej premislila sem si, za drugi dance cover za Instagram bomo plesali v tem, samo da sem zamenjala čevlje, ker tisto je bilo ubijalsko, like I'm having cramps and it hurts. He wanna party with a hottie. He say he like him, think I got that body, yaddy yaddy. I must be who they study, cause I'm always the subject. Professor, Vanessa, teach you bitches how to keep it. Končala sem z videom, I was terrorized by a bee in sem mogla iti malo prej. Ampak mi je ratalo vse posnet za Instagram in za YouTube. In ja, zdaj gremo nazaj. Yeah. Mači. Hej, zdaj sem nazaj. Nisem mi dal, pač nisem snemala pot nazaj, ampak je. Hello. And we are back. Zdaj edino, kar mi preostane, je, da editam video in ga objavim in to je to. Meni je bilo kar zanimivo, to je nekako bil tako mali vlog. Ne vem, bilo je fajn. Nisem toliko snemala pač odzun, zaradi tega, ker je bilo kar veliko folka. Ok, jaz sem zelo slaba v tem, kako končati video. Tako da upam, da vam je bil ta video všeč. Naročite se, če hočete. Lajkite, komentirajte. In ja, to je to. Adijo. Luna out.